Kazi yake Mungu haina makosa. Ni ile ambayo hatuwezi tukaikosoa hata kidogo. Tunasema hivyo kwa sababu vyote ambavyo Mungu ameumba mwenyewe vinatoka kwa mikono yake na tunavisema ni vikamilifu. Hata sadaka ambayo unatoa na kuwa kamilifu wakati imekubalika mbele zake Mwenyezi Mungu. Inapokamilika ni wakati unaona matunda yake. Tuseme nini? Mungu ni haki, Mungu ni sheria, na sheria za Mungu lazima zifuatwe kama tumekuwa tukifuatilia na kuyasema katika makala yamepita. Kama kazi ya Mungu ni kamilifu, mbona wengine wanaumia? Mbona wengine wanalia? Na mbona wengine wanateseka? Yote haya yanafanyika kwa ajili yake Mungu mwenyewe, kazi yake iweze kukamilika. Ndio kusema uumbaji wa Mungu unaendelea. Usifikirie kuwa Mungu aliumba wakati ule akamaliza. La, Mungu bado anaendelea kuumba, lakini kuumba wakati huu kuna kuja kwa wakati mwingine, wale ambao wanaendeleza vizazi vyake. Tunapomwongea binadamu wa kwanza Mungu alimuumba, alimpendelea kweli. Malaika wengine walikasirika sana. Walikasirika kwa sababu gani? Walikasirika kwa kuwa si wale ambao walichaguliwa na kupata kipaji kile Mungu alikuwa amempatia Adamu. Adamu ni nani? Alikuwa na umbo gani? Alikuwa na rangi gani? Adamu alikuwa binadamu mwingine tofauti sana na wanyama wote na malaika wote Mungu alikuwa ameumba. Kwa sababu hiyo, Shetani alianza upinzani wake kwa kuwa angezidiwa nguvu na binadamu huyu. Wasayansi wanasema bado hawajajua Adamu alikuwa na rangi gani. Wasomi hata Biblia haijaonyesha wazi kuwa binadamu wa kwanza kabisa ambaye ni Adamu alikuwa na rangi gani, alikuwa na umbo gani. Lakini kwa ngano za Kiyahudi ambazo zimekuwa ni nguzo ya Biblia kabisa, zaonyesha wazi kwamba binadamu huyu ni nani. Biblia inataja Mwanzo 2:17 wakati Adamu alikuwa anaumbwa. Vitabu vingine kama Ellen G. White vinataja mambo ya binadamu wa kwanza vile alivyoumbwa. Lakini bado hatujaambiwa umbo kamili la Adamu wa kwanza ulimwengu huu alivyoumbwa na Mungu. Adamu aliumbwa na Mungu mwenyewe, ndio kusema alikuwa mkamilifu, alikuwa kiumbe cha kupendeza na alikuwa mfano wake. Adamu alipoumbwa na Mungu na kupulizwa roho, waweza kusema alikuwa na miaka 20, 21, 22 au 23. Kwa sababu gani? Hiyo ndiyo miaka ambayo mtu atakuwa amebarehe. Kwa sababu hii, wasayansi na Biblia inasema kuwa Adamu aliumbwa akiwa mtu mkubwa. Umbo lake lilikuwa ni lipi? Adamu alikuwa na umbo kubwa sana. Alikuwa ni dude, alikuwa ni ponge la mtu. Adamu angeweza akafika mawinguni, angeweza kuonyesha mkono wake kutoka mashariki kwenda kusini mwa dunia. Mungu alikuwa amemchagua Adamu ili aongoze ulimwengu. Katika vitabu vya ngano za Kiyahudi, umbo lake lilikuwa ni kama la Samson. Nguvu zake pia zilikuwa zinalinganishwa naye kabisa. Shingo lake lilikuwa linalinganishwa kama lile la Sauli. Nywele yake ilikuwa kama ya Absalom, wale wanaotajika katika Biblia. Asaeli pia analinganishwa na yeye na miguu yake. Vile vile uso wake ulikuwa unalinganishwa na Usia. Nakumbuka Usia ni mmoja kwa wale watajika sana katika Biblia. Mapua yake Adamu yalinganishwa na yale ya Josiah. Vile vile Sedekia alikuwa analinganishwa na Adamu kutokana na macho yake. Ni wengi wanatajwa katika historia hizi, zinatuleta karibu na neno la Mwenyezi Mungu na uumbaji wake Mungu. Mungu alikuwa anampenda sana Adamu. Hiyo ndio sababu akampatia umbo hili lote. Kama vile nimetangulia kukwambia, hakuna mahali pametajwa ama sayansi imesema kuwa Adamu alikuwa na rangi gani, macho yake yalikuwa yapi, au Adamu alikuwa anaongea lugha gani. Kwanza alifikiria kuwa akimpuliza roho wake kupitia kwa mdomo wake atakuwa anaongea maneno mengi sana, na hapo basi atakuwa amekosana na wengi. Pia Mungu akafikiria akipuliza roho wake kupitia kwa macho yake basi atakuwa anaangalia, hataona vizuri. Vile vile hata jicho lake halitakuwa linaona umbali, kwa sababu lazima awe analikunja jicho wakati anapoangalia. Mwisho kabisa akasema lazima ampulizie katika pua lake. Ndiyo, alifanya hivyo. Mara tu alipopuliza katika mapua yake,
Adamu akafunguka, akang'amua yote, akajua siri za Mungu, akajua kuwa Mungu ndiye muumba vyote. Alianza kujua torati na sheria za Mungu. Baada ya Mungu kupuliza roho wake katika huyu mwanadamu wa kwanza, ilikuwa ni rahisi sana kujua siri za Mungu. Akapewa roho mpya. Vile vile akajua vile kisasi hiki kitakavyokaa katika siku za baadaye. Vile vile aliwajua manabii wote ambao watakuja baadaye waweze kuokoa kisasi cha ulimwengu. Na kuna wengine hata viongozi wote wa dunia ambao waliletwa toka mwanzo mpaka mwisho. Wasomi wote walionekana. Viongozi wa dunia wa mataifa madogo na makubwa walikuwa bado wanaonekana. Hii yote ilikuwa ni kwa sababu yake Mungu alipofanya kazi na kumpulizia roho mwanadamu wa kwanza hapa duniani. Kitu ambacho Adamu pia aliona kilikuwa ni shida ambazo wangepitia katika ulimwengu huu. Alijua vile wanadamu wangeishi na wangeendelea kuishi. Adam aliamua kutoa miaka yake 70. Alimpatia mtumishi wake mfalme Daudi. Mungu alikuwa ampenda Daudi sana. Binadamu aliratibiwa kukaa miaka 1000, lakini Adamu akaona ni vizuri atoe miaka yake. Ndio sababu miaka ya Adamu ilitoka 1000 ikafika 930. Adamu alionekana mwenye hekima kubwa sana, hekima ambayo hakuna mtu angeweza kuing'amua. Sio malaika walikuwa na hekima kama hiyo. Malaika wengine waliona kuwa Mungu amempendelea sana huyu mwanadamu. Aliwataja wanyama kwa majina kama walivyokuwa wanapita mbele zake Mungu. Mungu alidhihirisha kuwa Adam alikuwa na hekima wakati aliwaita malaika wote, na Adam akawa anataja majina ya kila mnyama aliyekuwa anapita mbele yake Mungu. Baada ya kuumbwa, Adam alimaliza kama lisali moja tu. Mungu akaita mkutano, akaita wanyama wote, wakakaa mbele yake. Adam alianza kutaja majina ya wanyama wote vile walikuwa wanapita. Herufi zote alikuwa anasitaja. Aliongea majina yote bila uoga wala kigugumizi chochote. Simba, farasi, ng'ombe walipita mbele ya Adam, na wote walitajwa na kupatiwa majina kama vile alivyokuwa ameratibu Mungu mwenyewe. Mungu akauliza Adamu, jina lako ni nani? Akamwambia, mimi ni Adam au Adama, ikimaanisha ametoka kwa udongo. Mungu akauliza tena, mimi ni nani? Wewe ni Adonai, muumba vyote na Bwana wa vyote. Alisema hivyo kwa kuwa Mungu alikuwa amempulizia roho wake. Malaika wote walimuinamia Adamu isipokuwa malaika mmoja tu. Nani? Wamjua huyo? Ni Shetani. Shetani alijiona kuwa yeye ni mkubwa, na hata kuna wakati alikuwa anataka akalie kiti chake Mungu. Hapo ndio vita ilianzia, na vita kati ya watu wa Mungu na wale wanaomfuata Shetani. Ndio sababu mpaka wa leo unashuhudia kuwa vita kali inashuhudiwa baina ya watu wa Mungu na watu wa Shetani. Mungu alimpeleka Adamu akamwonyesha dhamani yote ya dunia, vile mali ya dunia ipo, lakini amshujudu Mungu mwenyewe na kumtumikia. Mungu ni sheria, Mungu ni uwezo, Mungu ni muumba vyote. Gundua siri, pata siri. Siri ni wewe.